Om Swastiastu. Bahasa Bali Wiki Podcast. Om Swastiastu. Rajang rauh malih semeton Basa Bali Wiki ring acara podcast Basa Bali Wiki. Titang gosarya rahinane mangkin jagi ngiring edadane masandekan nyambi mirengang pupulan gatra, sastra lan bebaosan indik Bali. Podcast puniki presida kewedar antuk utsaha para perkantin titiang ring Basa Bali Wiki ya diastun makeh kantun sane patut tincapang mineka di kualitas audio lan topik bebaosan. Inggih semeton patibaya utawi pandemi COVID-19 puniki sampun suwe nibani neraga ring Bali. Enten jering Bali kemanten makeh penegara ring jagate mangkin tan ngelugrayang para prajane melelungan tur metemu sareng akeh. Ya diastun sapunika titiang sareng sami ring Basa Bali Wiki tetep setata mautsaha makarya terobosan utawi inovasi mangda podcast druene terus presida memargi. Ring widang-widang sanelianan taler titiang tetep mautsaha mangda Basa Bali Wiki tetep setata presida ngewedar inovasi-inovasi sane anyar indik ngelestariang bahasa sastra lan budaya Baline. Ring episode kaping 4 puniki titiang meduwe tamu online niki. Wastanipun Niputu Ayu Swaningsih alias Ayus. Mangkinipun kantun masuk kuliah ring Prodi Sastra Bali Fakultas Ilmu Budaya ring Universitas Udayana semester 6. Naringgala sane becik puniki ipun jagi ngewacen satwa cutet utawi cerpen nggih mebasa Bali Memurda Sekar Mas, karipta oleh Madi Sangre. Santukan nganggen sambungan internet puniki semeton, kualitas audio titiang kantun kualitas radio lawas niki. Mugi ledang arsa sareng sami sira uning banyang pungguran kualitas audio druene presiden nincap sekadi kualitas America's Got Talent kenten sira uning. Ngirim mangkin pirangan sareng sami Ayus jagi ngewacen cerpen utawi satwa cutet Memurda Sekar Mas. Sekar Emas Kekawian Made Sangre. Kantun kewanten ipun ngeling sengi-sengi nyesal sikian. Jagate sayan petang dadat santukan nemonin perwani. Benjang tilem. Samaliha langite moduluran gulem. Panrawit seleg nyebet tiing kanggen tali. Ngarepen lampu templek mesemprong dukung. Endehnya ngeliar kadi kekirangan minyak. Niluh rawit anake alit sanding ngeling punika sayan ngemarayang linyane. Yeh peninggalan nyanin rebes kadi trebesan toyan suukane. Bapaknyane taler kantun selak nyebet tali. Praya kanggen nalinin apes pagan ring abiane dinane benjang. Kekulungannyane kememegan ngeminahin saperindek pianaknyane. Nirawit wau metuuh 14 tiban. Nedang demen melajah mayasin sikian. Sane itu ni ipun maturan ke pura desa sarang timpal-timpalnya nih peturu bajang cenik. Rikala budal, tan panantara Sekar Emas sane sumpangang ipun
ulung terkeni kejeja oleh timpal ipone. Nentan pasti kau ningin napi sangkaning timpalnya ne ngagenin nyakja sekar emas punika napi tan wentan. Nanging sane jantan niluh rawit kelintang sedih terngeling siksigan rauh ke umahnya ne. Men rawit sane nenten doh negak saking muaninnya ne tumuli ngenahang kamen sane jahit ipun saking ituni. Saking wawusan ngenyit damar ipun negak metajuh lilit nyait tetembelan kamennya ne sane sampun uwek malih. Nenten mau pagut malih penghargaan kamen ipune yen saihang ring penghargaan benangi sane kaangen nyait kalih nembek. Huyakti kadi sesenggake nunjuk benang tuna aji. Loh, suwet muntong ngeleng loh. Ya peninggalane tuara bakal meraga tanggae. Asa punika memennya nih. Loh rawit kantun ngeling siksigan kaditan miragiang tutur memennya nih. Suut jeluh, suut. Nimbal bapaknya nih sinambi munduhang amis-amisan tali sane sebet ipun saking itu nih. Katahang sane amis setunggil sane cerikan amis tur dados amis-amisan. Sekadi sesenggake lumrah buka nyebet taline amis kecerikan. Gumanti wantah tienge sane anggen ipun tali metadah gabang akedek. Sesampune tampet bapaknya ne nyambung malih. Buin mani to manuke sangkur adap kepekan angon upah menaen sik pandai mase diceluk. Asa punika bapaknya ne matur. Miragi pepasihan tur akon-akon bapaknya ne kadipunika, loh rawit ngusap-usap peninggalannya ne, sinambi alon mesaut sadeng remek megat-megat selegukan. Nenten je tiang sebat antuk sekar mas tiange kejak-jak. Nanging man banapane jadi lo ngeleng uling tuni. Men rawit gelis nyelak nyaurin nenten mersidayang ipun nales malih pajar ipune. Ipun rumah seemat pisan miragi ling pianak ipune saking inuni. Adang-adang memene dong bang anake cening ngeraos malu. Pan rawit gelis nyayut metadah mepailon ring pianaknya nih. Miragi raos bapaknya nih kadipunika, loh rawit sayan purun ngemedalang daging manahnya nih. Sinambi mojar alon asemut tangis. Santukan, sekarang mas tiangnya orang melakar mas celupan. Mas loyang bapo. Oh, kedo. Bapaknya ne mang segan. Angkiannya ne nos kepiragi sinami bengong melihat menek. Ningalin langit petang tergulam. Bapak. Amunikan dok tiang nuyuhang sai-sai tiang mau mandi tuka ceng-cengane. Loh rawit ngeling malih
Nenten mersi dayang ipun nales yeh peninggalan nyane. Bapak nyane mendap siap. Meme nyane medepan mantep pal. Eleng ipun ring inde ketigang sasih sane langkung. Duk punika ipun ngererah kerikil ring tuka ceng-cengan. Dot dauh desa Sukawatine kesarengin oleh pianak nyane Luh Rawit. Kerikil punika keadol ring pemboronge saking Denpasar sane rawuh ngerereh ring sisin tuka ceng-cengane seraina-raina. Tanese lintang kaon santukan ngemugulam. Men Rawit ngajakin pianak nyane munggahang mesayuban ring batan wit kelapane ring sampih. Nanging Luh Rawit nentennya ipun nyaratang mangda nyidayang numbah sekar emas abancang santukan karya ngusa boring pura desa sampun tampek. Sedang itepe men Rawit mesisian ngejok taluh kutu ring sirahnya ne pedidi tandu made megeblus megulungan rauh blabar ageng suaranya ne mau angresin manah sang miragiang. Luh Rawit kasar tangkis tumuli kegulung kanyudang blabar ageng klepat limanyane malih ngenah malih tan wenten. Memenyane barat birit metulung-tulung kadi penginane kecalan pitik. Dok punika sandang becika wenten juru pencar mangguhin. Tumuli mata tulung ngambil tieng tur mecebur ngelanginin ni Luh Rawit. Sang kaning titih sang yang tuduh sadia Luh Rawit keniti nulungan. Indike punika sane elingang ipun ring manah. Ulun naten nyanin rukdug yeh peninggalan nyane ngembang. Nah teluh mendap amuntu. Asa punika bapaknyane ban-ban sinambi makin tur ngusap-ngusap sayang bok Luh Rawite. Mula buka keto miribang bapa tabuh gumi cara janin nih. Yening anak tiwas hiadian yang mesumpang bunga emas tulen sinahanga teken anake mau bunga emas cecelupan. Nanging yening anak sugih bunga timah kisumpang nih. Sengguh bunga emas ane paling tulen tekening anake. Men Rawit mau kesiap usan bengong. Sinambi gelis nyaurit. Peninggalannya nih kadi acreng melang peninggalan muaninnya nih. Man, yen keto bapane, sing yang medudon-dudonan dadene. Sing adil dadene. Man, dijo tongos patute, dijo tongos adile. Suwe Pan Rawit ten nyidayang mesawur. Ulun atin nyanin nak. Kepangsek antuk pitaken somahnya nih. Kunang-kunangi kanten pekenyit-nyit metinggah ring daun-daunan. Ngawang-ngawang kepiragi suaran balang kekek doh angasih-asih. Pan Rawit mesaut ban-ban. Ah memene joh sawat. Nanging yaden keto sing dadi suwut ngulati patut saunune hidup. Asa punika pesaur Pan Rawit. Men Rawit bengong natakin jagut minahin tutur muaninya nih. Pan Rawit ngusap-ngusap bok pianaknya nih malih sinambi mojar alot. Cening Luh Rawit ada pesan cening sebut. Yaden cening orang teken anake mesumpang bunga emas celupan. Nanging sujatene cening mau bunga emas tulen. Depang subuh kanggo anake ngadanin. Yening masjat
bukti yening mas jati aden di endute metanam masih tilah emas sujati. Ada cening megerengan, wit cening kesengguh ane tidong-tidong. Rausin anak kento alus mematut. Nah, depang lemete gisi, tuseng ada lemete lakar elung, sang nyang widi sane paling uning. Miragi pitutur pan rawit kadipunike, raris men rawit metlak-tak ring manah, tumuli nampoken pianak nyane saha ngelut bau. Nah, gitu loh, idepang tutur bapan ceninge, suwut monto ngeling, yeh peninggalane tuhara bakal meraga tanggae, kemu dab-dabang pesareane suba lemeng, mani yang suba lemah, ditu pinahin, aja kebenain buin bunga emase.